onim tam nadutim purđavcem početi. Ti znaš svoj posel, ha? Tebe s nekaj poduči. Purđavec. Koliko? Milion. Skup šta? I s kućom u Đurđevcu. Sam si ja mam mislil da ste vi picok. Sučujem pri vas, ti ljudi jako šalni. Onda... Sam rekel svoje, miliona. Tam se denite malo spit, prijatelj. Si pogledajte kaj tržite. Je to slično kravi. Em su je same kosti. Bi narod mislil da bicikli na kolem. Kaj se vi razlite v krave? Prepreden ovaj. 900. Vi znate, krava ni načina Bedastoće. poslušati bedastoće. Vi se, prijatelj, denes penezinete zišli. Kako vam je to vuglasta cena? 900. A koliko pravzaprav vi dajete, da čuje? Koliko je vredi? 500 okruglo. 500! 500 vrede rugi i red! 500. Isuse, pa kaj ste to povedali, sused? A je Miška Hajdarović za te peneze pravu kravu kupio. Pustite, sused, a mi se čovjek smili, pak se mu neka i oberce ne ponudil. Onda, prijatelj, da vas čujem po zadnji put. 800! Pak vi nekakove čudne brojke zmišljate. Vi picoki, skupijaši. S takovom trgovinom nigdje nete peneze vidu. Em se sakom penezi ne šikaju o te. Sused, idemo dale, kaj bi tu vrijeme tratili. 750! Zadnja. 725. Jeste i vi brojko zmislili. 725, zadnja reč. Kupljeno. Naj vam bo. Kupljeno. Prodano. Sused, evo vam za kaparu dok pašoša vredimo. V redu, al domaš i čurke? Dudek otpelaju mam doma i reći cili da ja do večeri dojdem. Si razmel? Ali ja moram si kak bahmica najti. Tu ti je kravica, tu ti je za pivo, će si žejen. Prijatelj, hote idemo pašoša skomešerati. V redu, ali i al domaša spiti.